I understood. Moi te comprends. Moi te comprends. I understand. Moi comprends. Moi comprends. I don't understand. Moi pas comprendre. Moi pas comprendre. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? No, I don't understand. Non, moi pas comprendre. Non, moi pas comprendre. Yes, I understand. Oui, moi comprendre. Oui, moi comprendre. I knew. Moi te connais. Moi te connais. I know. Moi connais. Moi connais. I don't know. Moi pas connais. Moi pas connais. Do you know? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Yes, I know. Oui, moi connais. Oui, moi connais. No, I did not know. Non, moi pas te connais. Non, moi pas te connais. I wanted. Moi te vle. Moi te vle. I want. Moi vle. Moi vle. I do not want. Moi pas vle. Moi pas vle. Do you want? Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Yes, I want. Oui, moi vle. Oui, moi vle. No, I do not want. Non, moi pas vle. Non, moi pas vle. We needed food. Nous te besoin manger. Nous te besoin manger. We want to learn. Nous besoin apprendre. Nous besoin apprendre. Nous besoin apprendre. We will need money. Nous pral besoin l'argent. Nous pral besoin l'argent. Will you need money? Est-ce que nous pral besoin l'argent? Est-ce que nous pral besoin l'argent? Yes, we will need money. Oui, nous pral besoin l'argent. Oui, nous pral besoin l'argent. No, we will not need money. No, we will not need money. Non, nous pas pral besoin l'argent. Non, nous pas pral besoin l'argent. I heard. Moi te tende. Moi te tende. I hear. Moi tende. Moi tende. I did not hear. Moi pas tende. Moi pas tende.
Do you hear? Est-ce que ou tentez? Est-ce que ou tentez? No, I do not hear. Non, moi pas tendez. Yes, I hear. Oui, moi tendez. Oui, moi tendez. I spoke. Moi te parlé. Moi te parlé. I speak English. Moi parler anglais. Moi parler anglais. I will speak. Moi pral parler. Moi pral parler. Did you speak English? Est-ce que ou te parler anglais? Est-ce que ou te parler anglais? No, I did not speak English. Non, moi pas te parler anglais. Yes, I spoke. Oui, moi te parler. Oui, moi te parler. I talked with her. I talked with her. Moi te parler avec. Moi te parler avec. He saw. Li te we. Li te we. I saw too. Moi te we too. Moi te we too. I see. Moi we. Moi we. Do you see? Est-ce que ou we? Est-ce que ou we? No, I do not see. Non, moi pas we. Non, moi pas we. Yes, I see. Yes, I see. Oui, moi we. Oui, moi we. I ate. Moi te mangé. Moi te mangé. I eat every day. Moi manger chaque jour. Moi manger chaque jour. I am eating now. Map manger kounye ya. Map manger kounye ya. I will eat soon. Moi pral manger ta le. Moi pral manger ta le. Will he eat later? Est-ce que li pral manger pita? Est-ce que li pral manger pita? No, he will not eat later. Non, li pa pral manger pita. Non, li pa pral manger pita. Yes, he will eat later. Oui, li pral manger pita. Oui, li pral manger pita. I had money. Moi te gen l'argent. Moi te gen l'argent. Moi te gen l'argent. I have money. Moi gen l'argent. Moi gen l'argent. Moi gen l'argent. I will have money. Moi pral gen l'argent. Moi pral gen l'argent. Moi pral gen l'argent. Do we have money? Est-ce que nous gen l'argent? Est-ce que nous gen l'argent? Est-ce que nous gen l'argent? No, we don't have money. Non, nous pas gagné l'argent. Non, nous
pas gagné l'argent. Non, nous pas gagné l'argent. I worked a lot. Moi, te marché en pile. Moi, te marché en pile. Moi, te marché en pile. I will work a lot. Moi, pral marché en pile. Moi, pral marché en pile. Moi, pral marché en pile. Did they work a lot? Did they work a lot? Est-ce que yo te marché en pile? Est-ce que yo te marché en pile? Est-ce que yo te marché en pile? Yes, they worked a lot. Oui, yo te marché en pile. Oui, yo te marché en pile. Oui, yo te marché en pile. I drank water. Moi te bois de l'eau. Moi te bois de l'eau. Moi te bois de l'eau. I am drinking water. Moi ap bois de l'eau. Moi ap bois de l'eau. Moi ap bois de l'eau. I will drink water. Moi pral bois de l'eau. Moi pral bois de l'eau. Moi pral bois de l'eau. Are you drinking water? Est-ce que nap boit de l'eau? Est-ce que nap boit de l'eau? Est-ce que nap boit de l'eau? No, we are not drinking water. Non, nous pas boire de l'eau. Non, nous pas boire de l'eau. Non, nous pas boire de l'eau. They worked last month. Yo te travail mois passé ya. Yo te travail mois passé ya. Yo te travail mois passé ya. They are working now. Yo ap travail kounye ya. Yo ap travail kounye ya. Yo ap travail kounye ya. They work every day. Yo travail chaque jour. Yo travail chaque jour. Yo travail chaque jour. They will work tomorrow. Yo pral travail demain. Yo pral travail demain. Yo pral travail demain. Did you work yesterday? Est-ce que ou te travaillé? Est-ce que ou te travaillé? Est-ce que ou te travaillé? No, I did not work yesterday. Non, moi pas te travaillé. Non, moi pas te travaillé. Non, moi pas te travaillé. I learned to dance. Moi te apprendre danser. Moi te apprendre danser. Moi te apprendre danser. I am learning to dance. Moi apprendre danser. Moi apprendre danser. I learn to dance every week. Moi apprendre danser chaque semaine. Moi apprendre danser chaque semaine. I will learn to dance. Moi pral apprendre danser. Moi pral apprendre danser. Moi pral apprendre danser. Will you learn to dance? Est-ce que ou pral apprendre danser? Est-ce que ou pral apprendre danser? Est-ce que ou pral apprendre danser? Yes, I will learn to dance. Oui, moi pral apprendre danser. Oui, moi pral apprendre danser. Oui, moi pral apprendre danser. He wrote to me last night. He wrote to me last night. Li te écrit moi hier soir. Li te écrit moi hier soir. Li te écrit moi hier soir. I am writing to him now. Map écrit kounye ya. Map
écrire kounye ya. Map écrire kounye ya. I write. Moi écrit. Moi écrit. I will write. Moi pral écrit. Moi pral écrit. Did you write the letter? Est-ce que ou t'es écrit lettre là? Est-ce que ou t'es écrit lettre là? Est-ce que ou t'es écrit lettre là? No, I did not write the letter. Non, moi pas t'es écrit lettre là. Non, moi pas t'es écrit lettre là. Non, moi pas t'es écrit lettre là. I called my mother the other day. Moi t'es relé maman l'autre jour. Moi t'es relé maman l'autre jour. Moi t'es relé maman l'autre jour. I call her every day. Moi relé li chaque jour. Moi relé li chaque jour. Moi relé li chaque jour. I am calling her right now. Moi ap relé li kounye ya. Moi ap relé li kounye a. Moi ap relé li kounye ya. I will call her tomorrow. Moi pral relé li demain. Moi pral relé li demain. Moi pral relé li demain. Did you call her the other day? Est-ce que ou te relé li l'autre jour? Est-ce que ou te relé li l'autre jour? Est-ce que ou te relé li l'autre jour? Yes, I called her the other day. Oui, moi te relé li l'autre jour. Oui, moi te relé li l'autre jour. Oui, moi te relé li l'autre jour. I danced at yesterday's party. Moi te dansé nan fête hier. Moi te dansé nan fête hier. Moi te dansé nan fête hier. I am dancing at tonight's party. Map dansé nan fête assoya. Map dansé nan fête assoya. Map dansé nan fête assoya. I dance every day. Moi danser chaque jour. Moi danser chaque jour. Moi danser chaque jour. I will dance at the festival. Moi pral danser nan festival la. Moi pral danser nan festival la. Moi pral danser nan festival la. Will you dance at the festival? Est-ce que ou pral danser nan festival la? Est-ce que ou pral danser nan festival la? Est-ce que ou pral danser nan festival la? Yes, I will dance at the festival. Yeah, oui. Oui, moi pral danser nan festival la. Oui, moi pral danser nan festival la. Oui, moi pral danser nan festival la. I sat down in the car this morning. I sat down in the car this morning. Moi te chita nan machine nan matin an. Moi te chita nan machine nan matin yan. Moi te chita nan machine nan matin yan. I sat down in the car. Moi chita nan machine nan. Moi chita
chita nan machine lan. Mwen chita nan machine lan. I will sit down in the car later. Mwen pral chita nan machine lan pi ta. Mwen pral chita nan machine lan pi ta. Mwen pral chita nan machine lan pi ta. Will you sit down in the car? Eske ou pral chita nan machine lan? Eske ou pral chita nan machine lan? Eske ou pral chita nan machine lan? Yes, I will sit down in the car. Oui, mwen pral chita nan machine lan. Oui, mwen pral chita nan machine lan. Oui, mwen pral chita nan machine lan. I took a shower this morning. Mwen te benye matin yan. Mwen te benye matin an. Mwen te benye matin yan. I take a shower every day. Mwen benye chaque jour. Mwen benye chaque jour. I am taking a shower now. Map benye kounye a. Map benye kounye ya. Map benye kounye ya. I will take a shower later. Mwen pral benye pi ta. Mwen pral benye pi ta. Mwen pral benye pi ta. Did you take a shower this morning? Eske ou te benye matin yan? Eske ou te benye matin an? Eske ou te benye matin yan? Yes, I took a shower this morning. Oui, mwen te benye matin an. Oui, mwen te benye matin an. Oui, mwen te benye matin yan. He lay in the room. He lay in the room. Li te couché nan chambre lan. Li te couché nan chambre lan. He lies in the room every night. He lies in the room every night. Li couché nan chambre lan chaque soir. Li couché nan chambre lan chaque soir. Li couché nan chambre lan chaque soir. He will lie in the room tonight. Li pral couché nan chambre lan asweya. Li pral couché nan chambre lan asweya. Li pral couché nan chambre lan asweya. Did he lie in the room last night? Eske li te couché nan chambre lan yeswa? Eske li te couché nan chambre lan yeswa? Eske li te couché nan chambre lan yeswa? Yes, he lay in the room last night. Oui, li te couché nan chambre lan yeswa. Oui, li te couché nan chambre lan yeswa. Oui, li te couché nan chambre lan yeswa. We cooked this morning. Nou te fè manje matin yan. Nou te fè manje matin yan. Nou te fè manje matin yan. We cook every day. Nou fè manje chaque jour. Nou fè manje chaque jour. We are cooking right now. Nou ap fè manje la. Nou ap fè manje la. Nou ap fè manje la. We will cook later. Nou pral fè manje pi ta. Nou pral fè manje pi ta. Nou pral fè manje pi ta. Are you cooking now? Eske nou ap fè manje kounye ya? Eske nou ap fè manje kounye ya? Eske nou ap fè manje kounye ya? Yes, we are cooking now. Oui, nou ap fè manje kounye ya. Oui, nou ap fè manje kounye ya. Oui, nou ap fè manje kounye ya. I texted him the day before yesterday. I texted him the day before yesterday. Mwen te text li avan ye. Mwen te text li avan ye. I text her every day. Mwen text li chaque jour. Mwen
text li chaque jour. Moi text li chaque jour. I am texting him right now. Map text li la. Map text li la. Map text li la. I will text her later. Moi pral text li pita. Moi pral text li pita. Did you text him the day before yesterday? Est-ce que ou te text li avant hier? Est-ce que ou te text li avant hier? Est-ce que ou te text li avant hier? Yes, I texted him. Oui, moi te text li. Oui, moi te text li. Oui, moi te text li. I watched a movie last month. Moi te gade yon film mois passé ya. Moi te gade yon film mois passé ya. I watched a movie last month. Moi te gade yon film mois passé ya. Moi te gade yon film mois passé ya. Moi te gade yon film mois passé ya. I watch a movie every month. Moi gade yon film chaque mois. Moi gade yon film chaque mois. Moi gade yon film chaque mois. I am watching a movie this month. Map gade yon film mois sa. Map gade yon film mois sa. Map gade yon film mois sa. I will watch a movie next month. Moi pral gade yon film mois qui ap vini an. Moi pral gade yon film mois qui ap vini an. Moi pral gade yon film mois qui ap vini an. Did you watch a movie last month? Est-ce que ou te gade yon film mois passé ya? Est-ce que ou te gade yon film mois passé ya? Est-ce que ou te gade yon film mois passé ya? Yes, I watched one. Oui, moi te gade yon. Oui, moi te gade yon. Oui, moi te gade yon. I brushed my teeth last night. Moi te brossé dents moi hier soir. Moi te brossé dents moi hier soir. I brush my teeth every day. Moi brossé dents moi chaque jour. Moi brossé dents moi chaque jour. Moi brossé dents moi chaque jour. I am brushing my teeth now. Moi ap brossé dents moi kounye ya. Moi ap brossé dents moi kounye ya. Moi ap brossé dents moi kounye ya. I will brush my teeth tonight. I will brush my teeth tonight. Moi pral brossé dents moi aswe ya. Moi pral brossé dents moi aswe ya. Moi pral brossé dents moi aswe ya. Do you brush your teeth every day? Est-ce que ou brossé dents ou chaque jour? Est-ce que ou brossé dents ou chaque jour? Est-ce que ou brossé dents ou chaque jour? Yes, I brush my teeth every day. Oui, moi brossé dents moi chaque jour. Oui, moi brossé dents moi chaque jour. Oui, moi brossé dents moi chaque jour. She thought about me this morning. Li te pensé avem matin yan. Li te pensé avem matin an. Li te pensé avem matin yan. She thinks about me every day. Li pensé avem chaque jour. Li pensé avem chaque jour. Li pensé avem chaque jour. She is thinking about me right now. Li ap pensé avem la. Li ap pensé avem la. She will think about me later. Li pral pensé avem pita. Li pral pensé
avem pita. Li pral pense avem pita. Does she think about you every day? Est-ce que li pense avec chaque jour? Est-ce que li pense avec chaque jour? Est-ce que li pense avec chaque jour? Yes, she thinks about me every day. Oui, li pense avec chaque jour. Oui, li pense avec chaque jour. Oui, li pense avec chaque jour. I told him that already. Moi te di li sa déjà. Moi te di li sa déjà. Moi te di li sa déjà. I tell him that every day. Moi dil sa chaque jour. Moi dil sa chaque jour. Moi dil sa chaque jour. I am telling him that now. Moi ap dil sa kounye ya. Moi ap dil sa kounye ya. Moi ap dil sa kounye ya. I will tell him that later. Moi pral dil sa pita. Moi pral dil sa pita. Did you tell him that already? Est-ce que ou te dil sa déjà? Est-ce que ou te dil sa déjà? Est-ce que ou te dil sa déjà? Yes, I told him that already. Oui, moi te dil sa déjà. Oui, moi te dil sa déjà. Oui, moi te dil sa déjà. I did not remember. Moi pas te songe. Moi pas te songe. Moi pas te songe. I remember now. Moi songe kounye ya. Moi songe kounye ya. Moi songe kounye ya. I will remember when I see her. Moi pral songe le mwen wè li. Moi pral songe le mwen wè li. Moi pral songe le mwen wè li. Will you remember? Est-ce que wap songe? Est-ce que wap songe? Est-ce que wap songe? Yes, I will remember. Oui, map songe. Oui, map songe. Oui, map songe. He forgot that. Li te bliye sa. Li te bliye sa. He forgets that every day. Li bliye sa chaque jour. Li bliye sa chaque jour. Li bliye sa chaque jour. He will forget later. Li pral bliye sa pita. Li pral bliye sa pita. Li pral bliye sa pita. Will you forget? Est-ce que wap bliye? Est-ce que wap bliye? Est-ce que wap bliye? No, I will not forget. Non, m'pap bliye. Non, m'pap bliye. Non, m'pap bliye. I charged the phone. Moi te chargé téléphone lan. Moi te chargé téléphone lan. Moi te chargé téléphone lan. I charge the phone every day. Moi chargé téléphone lan chaque jour. Moi chargé téléphone lan chaque jour. Moi chargé téléphone lan chaque jour. I am charging the phone right now. I am charging the phone right now. I am charging the phone right now. Moi ap charger téléphone lan kounye ya. Moi ap charger téléphone lan kounye ya. Moi ap charger téléphone lan kounye ya. I will charge it tomorrow. Moi pral charger demain. Moi pral charger demain. Moi pral charger demain. Do you charge the phone every day? Est-ce que ou charger téléphone lan chaque jour? Est-ce que ou charger téléphone lan chaque jour? Est-ce que ou charger téléphone lan chaque jour? Yes, I charge the phone every day. Oui, moi charger téléphone lan chaque jour. Oui, moi charger téléphone lan chaque jour. Oui, moi charger téléphone lan chaque jour. I drove the car yesterday.
Moi te conduit machine là hier. Moi te conduit machine là hier. Moi te conduit machine là hier. I drive the car every day. Moi conduis machine là chaque jour. Moi conduis machine chaque jour. Moi conduis machine là chaque jour. I drive the car every day. I am driving the car now. Map conduit machine là kounye ya. Map conduit machine là kounye ya. Map conduit machine là kounye ya. I will drive the car later. Moi pral conduit machine là pita. Moi pral conduit machine là pita. Will you drive the car later? Est-ce que vous pral conduit machine là pita? Est-ce que vous pral conduit machine là pita? Est-ce que vous pral conduit machine là pita? Yes, I will drive the car later. Oui, moi pral conduit machine là pita. Oui, moi pral conduit machine là pita. Oui, moi pral conduit machine là pita. I switched off the light last night. Moi te éteint lumière hier soir. Moi te éteint lumière hier soir. Moi te éteint lumière hier soir. I switched off every day. Moi éteint li chaque jour. Moi éteint li chaque jour. Moi éteint li chaque jour. I will switch it off today. Moi pral éteint li jodi a. Moi pral éteint li jodi a. Moi pral éteint li jodi a. Do you switch off the light every day? Est-ce que ou éteint lumière chaque jour? Est-ce que ou éteint lumière chaque jour? Est-ce que ou éteint lumière chaque jour? Yes, I switch the light off every day. Oui, moi éteins lumière chaque jour. Oui, moi éteins lumière chaque jour. He switched on the light this morning. L'été allumé lumière matin. L'été allumé lumière matin. L'été allumé lumière matin. He switches on the light every morning. Il allume lumière chaque matin. Il allume lumière chaque matin. Il allume lumière chaque matin. He will switch on the light tomorrow. Il pral allumer lumière demain matin. He will switch on the light tomorrow morning. Li pral allumer lumière demain matin. Li pral allumer lumière demain matin. Li pral allumer lumière demain matin. Est-ce que li pral allumer lumière après-demain? Will he switch on the light the day after tomorrow? Est-ce que li pral allumer lumière après-demain? Est-ce que li pral allumer lumière après-demain? Est-ce que li pral allumer lumière après-demain? Yes, he will switch the light on the day after tomorrow. Oui, li pral allumer lumière après-demain. Oui, li pral allumer lumière après-demain. They turned on the radio yesterday. Yo te ouvri radio avant hier. Yo te ouvri radio avant hier. Yo te ouvri radio avant hier. They turn on the radio every day. Yo ouvri radio chaque jour. Yo ouvri radio chaque jour. They will turn the radio on tomorrow. Yo pral ouvri radio demain. Yo pral ouvri radio demain. Yo pral ouvri radio demain. Will they turn the radio on tomorrow? Est-ce que yo pral ouvri radio demain? Est-ce que yo pral ouvri radio demain?
Yes, they will turn the radio on tomorrow. Oui, yo pral ouvri radio a demain. Oui, yo pral ouvri radio a demain. Oui, yo pral ouvri radio a demain. They did not turn the radio off this morning. Yo pate fermé radio a matin yan. Yo pate fermé radio a matin yan. Yo pate fermé radio a matin yan. They don't turn the radio off every day. Yo pa fermé radio a chaque jour. Yo pa fermé radio a chaque jour. They will not turn the radio off later. Yo pa pral fermé radio a pita. Yo pa pral fermé radio a pita. Yo pa pral fermé radio a pita. Will they turn the radio off tomorrow? Est-ce que yo pral fermé radio a demain? Est-ce que yo pral fermé radio a demain? Est-ce que yo pral fermé radio a demain? No, they won't turn off the radio tomorrow. Non, yo pa pral fermé radio a demain. Non, yo pa pral fermé radio a demain. I believe that. I believe that. Mwen te kwe sa. Mwen te kwe sa. Mwen te kwe sa. I believe that. Mwen kwe sa. Mwen kwe sa. Mwen kwe sa. I will believe that. Mwen pral kwe sa. Mwen pral kwe sa. Mwen pral kwe sa. Do you believe that? Est-ce que ou kwe sa? Est-ce que ou kwe sa? Est-ce que ou kwe sa? No, I don't believe that. Non, mwen pa kwe sa. Non, mwen pa kwe sa. Non, mwen pa kwe sa. I loved her. Mwen te reme li. Mwen te reme li. Mwen te reme li. I love her. Mwen reme li. Mwen reme li. Mwen reme li. I will always love her. Mwen ap toujou reme li. Mwen ap toujou reme li. Mwen ap toujou reme li. I will love her. Mwen pral reme li. Mwen pral reme li. Mwen pral reme li. Will you always love her? Est-ce que ou ap toujou reme li? Est-ce que ou ap toujou reme li? Est-ce que ou ap toujou reme li? Yes, I will always love her. Oui, mwen ap toujou reme li. Oui, mwen ap toujou reme li. Oui, mwen ap toujou reme li. I did the research last Tuesday. Mwen te fè recherche la mardi passé. Mwen te fè recherche la mardi passé. Mwen te fè recherche la mardi passé. I do research every day. Mwen fè recherche chaque jour. Mwen fè recherche chaque jour. Mwen fè recherche chaque jour. I am doing research now. Map fè recherche kounye ya. Map fè recherche kounye ya. Map fè recherche kounye ya. I will do research later. Mwen pral fè recherche pita. Mwen pral fè recherche pita. Mwen pral fè recherche pita. Did you do research last Tuesday? Est-ce que ou te fè recherche mardi passé? Est-ce que ou te fè recherche mardi passé? Est-ce que ou te fè recherche mardi passé? Yes, I did research last Tuesday. Oui, mwen te fè recherche mardi passé. Oui, mwen te fè recherche mardi passé. I took off my clothes this morning. Mwen te retire rad sou mwen matin yan. Mwen te retire rad sou mwen matin yan. Mwen te retire rad sou mwen matin yan. I take off my clothes every day. Mwen retire rad sou mwen chak jou. Mwen retire rad sou mwen chak jou. Mwen retire rad sou mwen chak jou. I am taking off my clothes now. Mwen ap retire rad sou mwen kounye ya. Mwen ap retire rad sou mwen kounye ya. Do you take off your clothes every day? Est-ce que ou retire rad sou chak jou?
Est-ce que ou retire rad sou chaque jour? Yes, I take off my clothes every day. Oui, moi retire rad sou moi chaque jour. Oui, moi retire rad sou moi chaque jour. Oui, moi retire rad sou moi chaque jour. I read a book last week. Moi te li yon liv semaine passée ya. Moi te li yon liv semaine passée ya. Moi te li yon liv semaine passée ya. I read a book every week. Moi li yon liv chaque semaine. Moi li yon liv chaque semaine. Moi li yon liv chaque semaine. I will read a book next week. Moi pral li yon liv semaine qui ap vini an. Moi pral li yon liv semaine qui ap vini an. Moi pral li yon liv semaine qui ap vini an. Do you read a book every week? Est-ce que ou li yon liv chaque semaine? Est-ce que ou li yon liv chaque semaine? Est-ce que ou li yon liv chaque semaine? Yes, I read a book every week. Oui, moi li yon liv chaque semaine. Oui, moi li yon liv chaque semaine. Oui, moi li yon liv chaque semaine. I sang last Sunday. Moi te chanté dimanche passé. Moi te chanté dimanche passé. Moi te chanté dimanche passé. I sing every Sunday. Moi chanté chaque dimanche. Moi chanté chaque dimanche. Moi chanté chaque dimanche. I'm singing this Sunday. Moi ap chanté dimanche ça. Moi ap chanté dimanche ça. Moi ap chanté dimanche ça. I will sing next Sunday. Moi pral chanter dimanche qui ap vini an. Moi ap chanter dimanche qui ap vini an. Moi ap chanter dimanche qui ap vini an. Did you sing last Sunday? Est-ce que ou te chanté dimanche passé? Est-ce que ou te chanté dimanche passé? Est-ce que ou te chanté dimanche passé? Yes, I sang last Sunday. Oui, moi te chanté dimanche passé. Oui, moi te chanté dimanche passé. Oui, moi te chanté dimanche passé. I went on Facebook yesterday. Moi te allé sur Facebook hier. Moi te allé sur Facebook hier. Moi te allé sur Facebook hier. I go to Facebook every day. I go to Facebook every day. Moi aller sur Facebook chaque jour. Moi aller sur Facebook chaque jour. I will go to Facebook tomorrow. I will go to Facebook tomorrow. I will go on Facebook tomorrow. Moi pral sur Facebook demain. Moi pral sur Facebook demain. Moi pral sur Facebook demain. Will you go to Facebook tomorrow? Est-ce que ou pral sur Facebook demain? Est-ce que ou pral sur Facebook demain? Est-ce que ou pral sur Facebook demain? Yes, I will go to Facebook tomorrow. Yes, I will go on Facebook tomorrow. Yes, I will go on Facebook tomorrow. Oui, moi pral sur Facebook demain. Oui, moi pral sur Facebook demain. Oui, moi pral sur Facebook demain. Oui, moi pral sur Facebook